har dagaru imma dhuunfaa kiyyaatii fi abbaan fedhe namni shan illee nalaan kumni illee nalaan haqni jirtu kun illee taa'e wanti ani dubbadhuu fi wanti an dursa kennuuf waa'ee dhuunfaa kiyyaa osoo hin taane waa'ee ummata keenya hawaasa nagahaa I think baakoo mu maal inni yoo dogongoree jabaadhe naa barreessaa magaalaa baakootitti moo eessa akka ta'e hin magaalaa san maqaan naan dhufne walumaa gala godina Wallaggaa keessatti ummata nagahaa hawaasa nagahaa finxaaliyyiin faannoo kisaara mootummaa irraan isaan irra gahe ofirraa qolatu waan giddaa ayyaanaati soore magaalaa giddaa ayyaanaa keessatti kisaara mootummaadhaan isaan irra gahe ofirraa qolatu waan hin dandeenyeef ummata nagahaa hawaasa miskiina konkolaataa irraa gadi buusanii rashanan gochi akkanaa kuni kana durallee Walloo keessatti ummata miidhameetiin gara Finfinneetitti deemaa jiru ambulaansii keessaa gadi buusanii fixan. Oromoon garuu ajandaan kennaa ajandaa namoota dhuunfaati. An kaleessaaf dheengadda sababa maqaa namoota dhuunfaatiin maqaa kiyya kaasaa turan. Irraa hin dubbanne callisee bira galu. Maaliif waan callisuu qabuuf jecha. Har'allee osoo waa'ee kanarraa irra dubbadhee namni itti gammadu. Ka gammadu gammaduu danda'a, ka gaddu gadduu danda'a. Sanallee yoo barbaadan naamusaan teettanii yoo na dhaggeeffattan namni as jirtan kun xumura irratti isinii dubbatuu danda'a. Garuu xumura irratti isinii dubbadhaa waan isin gaana gaafattanii fi waan deebii isinii deebisuu qabu amma garuu ka dursuu qabu dursee dubbadha waan ta'eef ajandaa kaleessaaf dheengadda maqaa kiyyaa fi namoota dhuunfaatiin wal qabatee ka'aa ture xumura irra isinii deebisa ka dursuu qabnu garuu ummata keenya dhuman waan ta'eef waa'ee sanirraa dubbadhee ka'ee waa'ee ajandaa anaan wal qabatee deemaa jiru sanirraallee deebii isinii deebisa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti rakkoon ilmaan Oromoo tokkoo fi tokko rakkoon keenya guddaan nutu wal qooda takka. Lammaffaa ani nama gammachuu yookiin gazabee haa taatu maal haa taatu dureetti boontuu nama jedhamu yoo wallabe akka waan naannoo sana guutuu wallabe yookiin ammoo akka waan Oromoon guutuu wallabe jetti waan fudhatamu tokkotu jira. Ilaalcha akkasii dogongora. Fakkeenyaaf an kaleessa miidiyaa kanarratti namoota muraasa ilaalcha garaagarummaa yaadaatiin waliin qabnuun wallabee jira. Gaafa san isaanii wallabe jechuun warra har'a miskiina dhume kanaan wallabe jechuudha miti. Wal adda waan wal fakkaatu miti. Namoonni anaan wallaba qabnu namoota ilaalcha siyaasaa mataa isaanii qaban anillee filannoo qaban isaanillee filannoo qaban filannoo kenna sanirra yoo walii galle wallabnu. Kaarra dhume kun garuu namummaa fi oromummaan alatti ka tiktookii hin beekne, ka feesbuukii hin beekne, ati shawaa, ati arsii, ati wallaggaa, ati gujii kan beekne sani. Kanaaf rakkoon keenya guddaan bakki nuti dogongorruu fi bakki itti nu jalaa hanqattu guddaan yeroo baay'ee yoo namoota dhuunfaati yookiin namoota naannoo wahiitiin wallabne akka sabaa fakkeessuu fi akka gandaa guutuu waan fakkeeffamutu jira. Osoma akkasiyyuu ta'e ammoo wanti Oromoo saba biroorraa adda godhu yoo jiraate bakka cittee diigdeera. Gaafa hawaasni nagaa miidhamuu fi gaafa uummanni nagaa miidhamu sagalee waliin ta'uu fi waliin dhaabatu. Rakkoo dhuunfaa qaban waliin bulfatu. Isinii galee shawaa osoo ta'ee jiraatee bar Oromummaa isaanii malee bakki isaan irraa dhalatanii dhufan hin beekamu. Bakki isaan itti ajjeefaman qofa beeka malee namni. Wallagga keessatti ajjeefame jechuun Wallagga qofatu du'e jechuudha miti. Sii galee yeroo ajjeesan sanillee jarri kunillee nama Wallaggaatii nama giddaa ayyaanaati jedhanii ajjeesu. Ati Oromoodha jedhanii ajjeesan. Jarri ganamaa galgala ajandaa fidatanii bocatanii miidiyaa kanarraa uummata ittiin burjaajessuu fi olola ittiin oofuu fi daldala siyaasaatiin jiran. Isin galee uummata ittiin burjaajessuutti jiran. Kan keenya garuu gaafa namni isaa irraa du'eyyuu waan dhuunfaatii fi waan qoco ajandaa shufuruu bu'aa hin qabne osoo dhiigni namaa osoo haadha kee taate osoo obboleettii kee taate argaa jirtan uummata dhumesanii fi namoota dhumataa jiran san osoo isaaniif sagalee taanee maal qaba? Isin galee osoo isaaniif sagalee taanee maal qaba? Ka
hamtu caal dhugama rabbii har'a rakkoon ummata oromoo ragahaa jiru kun ummata oromoo kallattii hunda kan oromoo keessa taa'ee oromoof oromoo mataa waliin dha ajandaa walii kennisiisee akka namni wal qoqqoodee kallattii garaagaraatiin wal faffacaasu godha itti gammade namni oromoo kun yoo ajandaan wal nama dhabsiisuu fi wal qoochisiisuu argame itti gammade namni kun dhugaa dirree jiru sababni illee sammuun keenya bal'isee waa yaadu waan hin dandeenyee fi gocha xixiqqoo keessa sammuun keenya haguugamee waan jiruuf oromoo kaleessa waggaa 3-4 har'aa akkas hin turre kaleessa waggaa 4-3 har'aa gaafa Jawaar Muhammad Faati mana hidhaa turan akkana hin turre oromoo ummata dhumatu sagalee tokkummaan ta'aa ture miidiyaa kanarratti namni caalamaa qabu oromoo ture sagalee oromootu dhagahama ilmaan oromootitu rakkoo oromoo ol baasee yoo lallabe ummata Itoophiyaa guutuutu dhagahaa ture waggoota 2-3 as garuu miidiyaan oromoon qabdu ka gandummaa irra wal qoodan ka duuti namaa irra dhokatu ka ajandaan namoota dhuunfaa ol ka'u ka waa'een namoota dhuunfaa yoo dubbatamu 5,000 laallamu ka yoo ummanni dhumatu ammoo namni 800-900 taa'ee nama laala guyyaa 2-3 dura Nasriin nama hiisise nama maal godhe jedhanii asirraa dubbataa turan osoo waa isin irraa dubbataa jiraate nama 5,000 na laala dhibba beekaa matoo haqaallo nama 5,000 seensisee waa isin irraa isinii deebisa osoo jedhe wallaahi billaahi 5,000 seena mana kee gaafa annamaa wallabuu fi gaafa namoota dhuunfaatiin wallabu namni 9,000 taa'ee mana kana laalee jira jaalatullee jibbitullee baay'ateef tiisisni qoraasuman banu jedhan qodaan banu jedhan baay'atanii fi miti qulqullina keessa jira dubbiin ummata oromoo dhumaa jiruuf sagalee ta'a ummata oromoo dhumaa jiruuf sagalee ta'a cubbuu isaanii malee dhumaa jiran ummanni oromoo wal wallaalchisanii kaanii gidduu kanatti ummata kana fixaa jiran anammas taanaan kaleessas hardhas wanti dursa kennuuf ummata oromootiif namni dhuunfaa waan godhe illee jiraate ofirraa hin deebisu namni an waa godhe illee jiraate ofirraa na deebisu ka kanarraa hafe garuu ajandaan guddaa ajandaan ummata oromoo ka ta'uu qabu ajandaa ummata nagahaa ummata karaa deemu quufanii quufarraa daangaa bahanii lafa namaatiif biyya namaa keessatti osoo bar akka kana dura godhaa turan ijoollee yuunivarsiitii keessa barattu ummata qe'ee warraatitti carraa barnootaatiif yookiin carraa daldalaatiin dhaqe osoo ajjeesanii homaa miti qe'ee namaatiif lafaa fi lafee namaa keessa seenanii yoo nama ajjeesan laalanii bira darbuun namatti ulfaata laalanii bira darbuun namatti ulfaata ምናልባት አማርኛ ተናጋሪዎችም እዚህ ስር ካላችሁ ሰው ምስኪኖች እየተጨፈጨፉ እኔ ከዚህ በፊት ምንም ነገር ስለ ፖለቲካ አልናገርም አላነሳም ብዬ ትቼዋለሁ አሁን ግን ስፔሻሊ በወለጋ አካባቢ የሚደረገው ነገር በጣም አሳፋሪ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ምክንያቱም የራሳችሁ ሰው ስሞት ህዝቡ እየተጨፈጨፈ ነው ህዝባችን እየተገደለ ነው ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው ብላችሁ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚደረገው ነገር ሁላችንም እያየን ነው ግን ህዝብ እንደ ህዝብ የምታገል ከሆነ የራስ ምስኪን እንዳይሞትብን ብለክ የምትታገል ከሆነ የሌሎችን ምስኪን መጨቆንና መግደል አያስፈልግም አስፈላጊም አይደለም ጭቆናና በደልን የምታገል ሰው ሌሎች ላይ በደል መፈጸም አስፈላጊ አይደለም አንድ ሁለተኛ ስፔሻሊ በፋኖ ስም የምትታገሉ ሰዎች አንድ እንድታውቁ የምፈልገው ነገር በግልጽ የምነግራችሁ ነገር ኦሮሞና ብልጽግና የተለያየ ነገር ነው ብልጽግና ፓርቲ ነው ከነ አብይ ጋር መታገል ትችላላችሁ ከነ አብይ ጋር ከታጠቁ ጋር መታገል ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በመሳሪያ ከፈለጋችሁ በሰላማዊ መንገድ በፈለጋችሁት መንገድ ግን ምስኪኖችን ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ ምስኪኖች እንዲጨፈጨፉ የሚደረገው ጥላቻ መቆም አለበት እዚህ ሚዲያ ላይ መቆም አለበት ህዝባችን እንዲገደል የሚያደርገው ነገር እዚህ ሚዲያ ላይ የሚሰራ ፕሮፓጋንዳ ነው እዚህ ሚዲያ ላይ እናንተ የምትሰሩት ፕሮፓጋንዳ ነው የምትታገሉት ከሆነ ለይታችሁ
የማንም ጠላት አይደለም። ምስኪኑ ገበሬ የዋ ህዝብ የማንም ጠላት አይደለም። የማንም ጠላት አይደለም። የኛ ጠላት ነው ብላችሁ የምትታገሉ ከሆነ ከፈለጋችሁ ከታጠቀ ኃይል ጋር ከፈለጋችሁ ሀገር እየመራ ካለው መንግስት ጋር ግን ንጹሃኖችን መግደል ንጹህ ህዝብ ሰብስቦ መንገድ እየሄዱ ያሉ ህዝብ ከመኪና ላይ አውርዶ መረሸን ማለት ይሄ ያፈጠጠ ያገጠጠ ጄኖሳይድ ቀጥታ ጸረ ህዝብ መሆኑ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የእውነት ለህዝባችሁ የምትታገሉ ከሆነ ለነጻነት የምትታገሉ ከሆነ በደልና ጭቆናን ተበድነናል ተጨቁነናል ብላችሁ የምትታገሉ ከሆነ ምስኪኖችን መግደልና መረሸን የትኛውም መብት ሊያመጣ አይችልም። የትኛውንም መብት ሊያመጣ አይችልም። ቅርብ ጊዜ የሚደረገው ትግል ሁሉ ቀጥታ ጋላ እያሉ ኦሮሞ መሆኑን እያወቁ የተከበረ ስም እንዳለው እያወቁ እዚህ ሚዲያ ላይ ቀጥታ ግልጽ የሆነ ጥላቻ ሲያራምዱ እያየን ባላየን አልፈናል። ለምን እኛም ከዚህ መልስ የምንሰጠው ከሆነ ነገሩ እየተጣጣፈ በህዝብ መሃል ጥላቻ እየሰፋ ይሄዳል በሚል ነው። አሁን ግን ከሚዲያ በዘለለ በመሬት ላይም በንጹህ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ ደግሞ ሁላችንም እንቃወማለን። አሁንም እኔ በግልጽ የምናገረው ነገር የእውነት ለነጻነት የምትታገሉት ከሆነ ከመንግስትና ከፈለጋችሁ የታጠቀ ኃይል ካለ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው እንጂ በየትኛውም አካባቢ ቢሆን ንጹሃኖች ላይ የሚደረገው ግፍና በደል አጥብቀን እንቃወማለን። ከቻላችሁ የምትደግፉትን አካል ከእንደዚህ አይነት ተራ ድርጊት እንዲወጡ አስጠንቅቁት። ይሄ ነው ማለት እንፈልገው። ካልሆነ ግን አንድ ቀን አንዱ ገሎ የሚያለቅስ ከሆነ ነገ ደግሞ ሌላ ገሎ የሚያለቅስ ከሆነ እርስ በእርስ መቆሳሰልና መጠፋፋት ነው የሚመጣ እንጂ ምንም የተሻለ ነገር የሚመጣ ነገር የለም። ምንም ወለጋ ላይ ግዳ አያና ላይ ምስኪን ህዝብ የጨፈጨፈ ጠመንጃ ሌላ አካባቢ ሌሎችንም መግደል ይችላል። ጠመንጃ ነው፣ አይመርጥም። ማንኛውም ሰው ላይ ከተኮስክ ይገላል። መግደል ግን መፍትሄ አይደለም። ስፔሻሊ እኔ አሁንም አስረግጬ የምናገረው ነገር ፋኖን እንደግፋለን፣ ከፋኖ ጎን እንቆማለን፣ የፋኖ ትግል የኛ ትግል ነው የምትሉ ሰዎች ጋላ እያላችሁ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የምትቀስሩትን ጣት አቁሙ። የኦሮሞ ህዝብ ላይ የምታደርጉትን ጥላቻና ፍረጃ አቁሙ። ኦሮሞ ነው፣ መንግስት ነው። መንግስት የራሱ ስልጣን አለው፣ ራሱን የቻለ ወታደር አለው፣ የራሱ ነገር አለው። ህዝብ ግን ህዝብ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታደርጉት ጥላቻ ህዝቡ እርስ በእርስ እንዲጨራረስ እንዲገዳደል እያደረገ ነው። የምታቆሙት ከሆነ አቁሙ። ይሄ ነገር ገፍቶ የሚሄድ ከሆነ ግን ወደ እርስ በርስ መጠፋፋት ነው የሚወስደው። ሌላ ምንም አይነት መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ ትግላችሁን ባመናችሁበትና በፈለጋችሁት መንገድ ማራመድ ትችላላችሁ። እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም፣ የኛ ጉዳይም አይደለም። ኦሮሞ ማንም ሰው ባመንበት መንገድ መታገል ይችላል። እሱ የኦሮሞ ጉዳይ የኦሮሞ ችግር አይደለም። ግን ግዴታ የራሳችሁን ትግል ጥሩ ለማስመሰል የሌላኛውን ህዝብ ብሔር ላይ የሚደረገው ጥላቻ ኦሮሞ በማይፈልገው ስም መጥራትና መቆም አለበት። በጣም ገደብ እያለፈ ነው ይሄ ነገር፣ በጣም ገደብ እያለፈ ነው። ቢያንስ ህሊና ካላችሁ ህዝባችሁን የምትወዱ ከሆነ የእውነት ለህዝብ የምትታገሉት ከሆነ የምታደርጉትን ጥላቻና የጥላቻ ቃላቶችን ቆጥቡት። ምክንያቱም ትግል ጥላሸት ይቀባል። ይሄ ነው የምለው እኔ።
በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከብልጽግና መንግስት ጋር አያይዘው ከብልጽግና ጋር ጦርነት ስለገጠሙ ቀጥታ ከኦሮሞ ጋር እንደገጠሙ አስመስሎ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ መቆም አለበት። ጀለይ ተከታካፋን ኦሮሞ ደም ዱሃሬሴ afaan oromooti sitti dubbadha malee jaratu afaan oromoo si dhagaa kal jarra afaan oromoo si beeti jaratu afaan oromoo si beeka jaldees ስለዚህ እኔ በአማርኛ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ማንኛውም ህዝብ ማንኛውም ሰው እናንተ ህዝባችሁን እንደምትወዱት እኛም ህዝባችንን እንወዳለን እናከብራለን። እናንተ ለህዝባችሁ እንደምትታገሉ እኛም ለህዝባችን እንታገላለን። ህዝባችሁ ስሞት እንደሚያማችሁ እኛም በጣም ያመናል ያንገበግበናል። ስለዚህ ዛሬ ለህዝብ በጅምላ እንድረሸን እንድጨፈጨፍ እያደረገ ያለው ነገር አሁን በሚዲያ ላይ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ሚዲያ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያደርጉት የጥላቻ ንግግር ለምን የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ የአማራ ጠላት እንደሆነ አስመስሎ ሁሌ በየቀኑ ጧትና ማታ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚያወሩ ሰዎች ዛሬ ህዝብ ሲገደልም ደግሞ ጠላቱ እንደተገደለ አስመስሎ የሚፎክሩ ሰዎች አሉ እዚህ ሚዲያ ላይ ጠላቱ እንደተገደለ የታጠቀ ኃይል አይደለም የመንግስት ወታደር አይደለም ንጹህ ህዝብ ነው ንጹህ ገበሬ መንገደኛ በትራንስፖርት ሲሄዱ የነበሩ ህዝብ ናቸው በትራንስፖርት ሲሄዱ የነበሩ ህዝብ ናቸው የኦነግ ሰራዊት አይደለም የመንግስት ወይም ደግሞ የብልጽግና ጦር አይደለም ያ እንድደረግ ያደረገው ደግሞ ስፔሻሊ ከ6 ወር ወዲህ ቀጥታ መንግስትና ፋኖ ማዋጋት ከጀመሩ ወዲህ ጦርነቱ ሙሉ በሙሉ ከኦሮሞ ጋር እንደሆነ አስመስሎ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚያወሩት ሰዎች ናቸው በግልጽ ጦርነቱ ከኦሮሞ ጋር እንደሆነ አስመስሎ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ትርፉ ይሄ ነው ጦርነቱ ኦሮሞ ከማንም ጋር በዚህ ሰዓት እየተዋጋ አይደለም እንደ ህዝብ የታጠቁና የተለያየ ፓርቲ አባላቶች የራሳቸው ዓላማ ያላቸው ከኦሮሞ ከአማራ ከሌሎች ብሔርም ሊኖሩ ይችላሉ እየታገሉ እየተዋጉም ሊሆን ይችላል የኦሮሞ ህዝብ ግን እንደ ህዝብ የትኛውም የብሔር ጠላት የለውም ከማንም ጋር እየተዋጋም አይደለም ስለዚህ በህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ ኦሮሞ ሲገደል ጠላቱ እንደተደረገ አስመስሎ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚጨፈርበት የሚደለቅበት ነገር መቆም አለበት ፓርቲና ህዝብ መለየት አለባቸው ይብቃ እኔ ህዝብ ሲገደል መናገር ዘረኝነት አይደለም ምክንያቱም እናንተ ህዝባችሁ ሲገደል ስትናገሩ ነበር ስትጮሁ ነበር ማንንም አልከለከላቸው ግን ለህዝብ መታገልና ለራስ ህዝብ መታገልና የሌላ ህዝብ ላይ ጥላቻ ማወጅ ትርፉ እርስ በርስ መጣፋፋት ስለሚሆን ማንኛውም ሰው እዚህ ሚዲያ ላይ እንታገላለን የምትሉ ሰዎች ኃላፊነት ሊሰማችሁ ይገባል አንድ ህዝብ ላይ የምታደርጉት ጥላቻ ነግበኔ የምን ነገር እያሰባችሁ መሆን አለበት والله العظيم ትክክል አይደለም ሁላችሁም ራሳችሁ ስትታዘቡ ስታዩ ነበር የአብይ መንግስትና ፋኖ እርስ በርስ የገጠሙትን ጦርነት ከኦሮሞ ጋር እያያያዙ ቀጥታ ወደ ኦሮሞ ጣት እየቀሰሩ የሚደረገው ነገር እያየን ነበር እየታገሰን ነበር ይሻሻላል በምን አይተን እያለፈን ነበር ግን ምንም እየተሻሻለም አይደለም ጭራሽ ንጹሃኖችን ወደ መግደል ወደ መረሸን እየሄደ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ
ማንኛውም ሰው ላመነበት ነገር ባመነበት መንገድ መታገል ይችላል፣ መብቱ ነው። ግን አንድ ህዝብ ላይ ህዝቡን በሙሉ 60 ሚሊዮን ከ60 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ የኛ ጠላት ነው ብለው እዚህ ሚዲያ ላይ መፈረጅ ዞሮ ዞሮ ንጹሃኖቹን ለጥቃት ስለሚዳርግ ይሄ ነገር መቆም አለበት። እንደዚህ አይነት የጥላቻ ንግግር የምትጠቀሙ ሰዎችንም አጥብቀን እናወግዛለን። ይሄ ነው ማለት የሚፈልገው። ሐሳቤን ጨርሻለሁ። ቀጥታ ውጊያችን ከመከላከያ ጋር ነው ካሉ ከመንግስት ጋር ነው ካሉ ቀጥታ ከመንግስት ጋር መታገል ነው። አይ የታጠቀ ኃይል አለ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው ካሉ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው እንጂ ንጹሃኖችን መግደል ንጹህ ህዝብ ላይ ጦርነት ማወጅና ለጥቃት እንዲዳረጉ ማድረግ ለወደፊት ሁላችንም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ይሄ ነው የምለው። ኡመተ ነጋረት ግዳ አያናት ተጎዳሜ ዋንጂ አሸኒ ጃህ ረቶ ጀተማቱር ወራና አማ ፋኖ ፊ አብይን ግድት ኤገሌ ከነ አከዋን ወራና ኡመተ ኦሮሞ ወሊን ኤገለሜ ፈኬሴ ዋን ሚዲያ ከነ ረጂ ጃሃቱር በራ ለለበማ ቱሪቱ አርዳ ኡመኒ ነጋሃ አከዱሙ ጎዳ ማሊፍ ኢሳን ሲያሰ ሳኒ ኢቲ በሪቸፈቱፍ ደገራ ኢሳኒ ኢቲ ባይፈቱፍ ዋን ቀበን ከነ ገልማን ጋቱራፍ ድርቀማ ኡመተ ተቆረጥ ጅቢን ሰለለቡ ቀበን ኡመተ ካሱ በርባደሰን ዲን ከ ኦሮሞ ነው ጀደመለ ይሶቻኒፍ ዮ አከ ኦሮሞ ትት ዲኑማ ኦሮሞ ለለበመለ አርዳ ኡመኒ ነጋሃ አከ አጀፈሙ ከጎደ አጀሰኒ አረ ሚዲያ ሳኒ ሁንደረ ደምተኒ ላሉ ደንደሰን ኮሜንት ጆሌ ከነ ጀለ በሬፈሙ ላሉ ደንደሰን ደብሶ ደንደሰን ላሉ ደንደሰን አከ ዋን እንጅፈሎ ወሂ አርገተኒ ትቲ ገመደኒ ኡታላ ሆነ አከ ከነጎዳን ከጎድ ማልኒ ጅቢስ ኡመተ ኦሮሞ ራቀበኒ ፊ ኦሮሞ መካምዩ ኤሰት ዮ አጀሰን ኦሮሞ መካምዩ ኤሰት ዮ አጀሰን አከ ዲነ ዛኔ አጀሰኒቲ ዋላለኒ ፊት ገመደ በገዱ ወንጀለኒ ትጨፋ እትገመዳ ጅራን ገመቹ ዛኔ ሚዲያ ራን ይሰታ ጅራን ሚዲያ ዛኔ ወንዳ ካንኬኛ ገሩ ኤኖ ከጀሰሎ ሶበይተን ማሊ ፈከጀሰሎ ሶበይተን ደንታ ኢትደቤ ነምኒ ጨልሴቱ መላሌ ብረዳል አማ አን ያደ ፎርማታት ወንት ጀሩ አከን ኢልማ ኦሮሞ ተቆጥ አከል ኦሮሞ ተቆጥ ያደ ፎርማታት ወንት አንጀዶ ጅራት ኦሮሞን ያደ ቅርጮፊ አጀንዳ ቆሽቆምቦሬ የሮካ ሚዲያ ረት ነምኒ ዲመታ ወልኛቱ የሮ ሁንድ አከዋን አጀንዳን ሱን ዘላለም ተኤቲቲ ጅቢን ሰለፌ ወሊ ቀበተኒ ቂሚ ወልቲ ቀበተኒ ኡመተ ነጋሃ ይሮዱም ላልተኒ ብረሂን ደርቢና ዮ ኦሮሞን አከ ኦሮሞ ትትለ ረኮ ወልራ ቀባተን ነምኒ ወልደብለ ወጅራት ነምኒ ያዳ ወልሙርሙል ወጅራት ነምኒ ገንዳ ወልቆደ ወልፍጡል ወጅራት የሮ ኡመኒ ነጋሃ ኮንኩመቱት ከን አጄሴ ኑቲ kan nuti irratti wal dhabnu ilaalcha yaada garaagarummaa qabnu teennee akka nama marannee furuu waan dandeenyeef arraba walitti dhulla Oromoo fi Oromoo kan nu ajjeesaa jiru garuu ka alalli ajjeesu kasilli ajjeesu maaliif waan Oromoo taate bichaa ka alaafis wal mormisiisu ammoo garaagarummaa yaadaati ka Oromoo wal mormisiisu garaagarummaa yaadaa qofa malee diinummaadhaa miti kan diinni uummata nagaa nurraa ajjeesuuf ammoo waan Oromoo ta'ee bache oso ummata dumesan keessa namni wayi ani arsiidhan an ajjeesin osoo hin dhiisu deebisu ati arsii deem nagaan hin jedhu oso ani shawaadhaan an dhiis jedheen hin dhiisu oso an booranaan an dhiisan harargeedhaan an dhiis jedheen hin dhiisu akka duutuuf oromummaa kee qofa gahaan kan si ajjeesanillee oromummaa kee qofaaf kana ammoo namuu hubatuudha jaalatte jibbite illee akka harreeti dhiitamaa jiraatu nama barbaadoo taate malee jarra digdami torkofa kes deggara parti fetete kuta fete kesa duf jarra digdami torkofa kesa namni gabrumma baadatu barbadu yo jirate male
gabrummaa eenyu raasi dhufoota diina waggaa 150 dura si gabroonfataa ture. Ani mootummaa biyyaa bulchaa jiruu fi warra hidhatee bosona jiruu fi maal irraa haasayaa jiru. Diina waggaa 150 kaleessa irraa si gabroomsaa ture. Ka har'a maqaa kan kee hin ta'in maqaa biraasitti boggaasee gaallaa jedhee miidiyaa kanarra ganama galgala lallabaa oolu. Akka waan gaallaan maqaa Oromoo ta'e. Seenaa kaleessaa deebisee gabrummaa fi waanjoo gabrummaa kaleessaa deebisee waan sirratti fe'uu barbaaduuf har'allee maqaa fokkotaa kaleessaatiin si waama dursee jechaadha. Maqaa ati hin barbaanneen si waama. Achi booda kaayyoo isaatii fi waan ilaalchisaa san sirratti galmaan qaba. Abiyyiin deeggarta, Abaawoo deeggarta, feetu Jawaariin deeggarta, feetu paartii feete deeggarta, feetu eenyuyyuu hin deeggare. Waan garuu gama kaabaatii fi jara finxaaleeyyii kanarraan uummata keenyatti dhufu tokkummaan ofirraa qoladha. Akka Oromooti waan feetan wal godhaa waan feetan waliin jedhaa feetan